الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yarnay sab kita niyo ha jaman na to ini. Waktu sa halga-halga, amoy dirilan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, na umakaw kita niyo si parsupan na ito pakanya-pakanya, karena amuray ni lutuanan kakal insyaallah ta'ala, amoy marana to sambil pa inapusan adlaw insyaallah ta'ala. Jari niya waktu ini hari na yung guru mulia, guru kalasahan, ang indimil kato patumtum, na dumong kita ni Marayaw, mabahagi sin pasupuan pakanya-pakanya, na magpalugay, tukbal ko yung guru kalasahan, mayroon na rin kayong ka na Sheikh Awir Mukhtar, in siya ini, lamta, ini kayong mga kaanakan sing kita, ang pangajik magpa in Sudan, Jamiat Jabrah. Allah Ta'ala murah-murahan ang makahampit kita ni waktu ini. Itafadhal siyaratu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wasim puji iban sanglit pamahasut si mahatinggi Allah. Salawat iban salam panabinato jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wala nagbati laul nagpasampay sin agama Islam. Miabot indugo na asag. Akarna iban hamaksud sumampay paruhulan inaagamasin Allah iban sumanyang in ummat muslimin. Daing hasababyan mga palanggungan na muha agama Islam, malaggo pagsarang sukulan ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Simpia panjari kita niyo haum maksud iban simpiarahan kita rasul mamuntulikato taniyo iban aumpad duman uuwian sing kita niyo. Daing hasababyan mga palanggungan kuha agama Islam miulya kamusin Allah. Impaddo man sin Allah subhanahu wa ta'ala amunayni in al-Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing hasababyan pagka impaddo man sin kita amuna in Quran anayaun in kasaraan amu in agarun sin kita niyo. Indeng hamanga syara sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabut halawm sin Quran mahamulya. Amo na impangadjiun sing kita niyo haduman ini. Piag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan. Amo na inim patungod pakasabar. Wat sabab mga ummatal muslimin ing kasabar ha agama Islam na bahagi patung kabahagi atawakan injinisan sin kasabar auntu kajinis sin kasabar
panagnaan kasabar amo na impagtawagon as-sabru ala ta'atillah. Magsabar kita hapagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sim mga ibadat. Amo sa ibadat biya sin sambahayang. Nasuway kita masabar mga palanggungan haagama Islam mga parkala ini. Sabab na biya sin kaingatan sin kita mag-ibadat bukun siya ula-ula. Magkalagihan imbaran. Amuin na tumuyo kanya tumindog bang kagausan. Deng hasabab yan mga palanggungan ko haagama Islam. Tumun kita labi aula im pagsambahayang siya mabugat. Asal biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala mabugat. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Natanto insambahayang mabugat. Sa kansiw siya di mugat wat malingkan mga sila taga khusyu im pangatayan. Amuyat to im panagnaan jinis sin kasabar pagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na im magsabarahin ng ibadat. Hikarwa jinisan sin kasabar amo na in pagsabar as-sabru an ma'siyatillah. Amo na im magsabar kita hamaksiyat. Biring kaagi magsabar kita hamaksiyat. Amo na hindi tay sab ipangatud tay ni habukun kabayaan sin Allah. Di tahi pamanaw impap insikitay ni hakabayaan sin Allah. Amo in sabab iban sintiranan hikalanggal tasim ma'siyat tujumatu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto palanggungan na muhaagama Islam in hikarwading ha mga jinisan sin kasabar. Subay tini sabarin parkalain. Ana in hikato niya mga tay mangud maumaas na muhaagama Islam in kasabar. Amo na impagtawagon as-sabru ala aqdarillah. Amo magsabar kita hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo manini, amo na ini, mga kakasi palangungan na agama Islam, imawa na mo amo takitakihon. Sabab na indo aparkala eto amoy nasabot ta kaina abukunda biadiin im bugat niya pamano siya. Sana in hikatu ini amuin jinisan sing kasabar kamakam mo tuod iban si magbakas tuod siya doon hamano siya. Amuna in kasabar hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga palanggungan ko haagama Islam ing kasabar ini asal kita jajanjan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makaparagbos sin parakala ini iban sin miyamagad siya hasyara sin Allah amuin hakasabar Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ay sabun nal tuod long sin Allah kabakanda sim mga sila amuin nagsasabar fa Allah subhanahu wa ta'ala. Intong bas nila haadlaw gana-gana bighairi hisab farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mawa ta ingaton bang uno impagtawagon kasabar hasyara si Allah subhanahu wa ta'ala.
Pangsin syara huwa habsun nafsi anil jaza wal lisan anit tashaqqi wat tasakhut wal jawarih an latmil hudud wa syaqqil juyub wa nahwihim. Ikasabar mga palanggungan ko ha agama Islam maumaas tay mangud ko siya nalong ngebian impa gangan mo ing ginhawa mo amuin parsababan hikabugto sin antara amo iban sin Allah amuin bang aun dumatungkay mo musibah malawa in hulat hangad mo fa Allah amuin marayaw malawa in husnul dhan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal lisan anit tashaqqi wat tasakhut. Demikian indila apabila peratungan sin Allah ta'ala musibah in hambuk tao. Na mamissarahan mamung ligaw lukat lambi bisaraway ag tudyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hakakahinangisab amunain sampakun ibansin na luwakun im mga bayho ibansin giriton im mga kabulsa-bulsahan sing kabadjuan atawakan marwaing denghato. Maksud mga palanggungan ko ha agama Islam, maksud niya amuin sa kaula-ula di mo matayma impakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtumun sin kita mga palanggungan ko agama Islam, asal kita inibiyabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hisiyo-siyo makasampurna hayni. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiyu inna marad saya kaniya na marad saya papakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala taimaun impiaratong kanya musibah. Natanto hidayatan sin Allahu Ta'ala impangatayan niya. Ing kasabartui sawab siya sin hikahidayat sin pangatayan ta. Amo imparatungan kita musibah sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Doon nakahaginhawa iban sing pangalta, iban sing kaanakan. Immahuli ingat mo inyaon. Labay sa ding hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabar kaw, biyugso mo nagbalik impakaradjaan mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno intong baskay mo sin Allah, yahdi qalba. Nahidayatan sin Allahu Ta'ala yung pangatayan mo. Gantian sin Allah imbakas jimatu kay mo iban sin piaratong kay mo musibah, gantian niya to sin Allahu Ta'ala karayawan. Amo innalawa rin di kay mo hadunya, gantian kay mo sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Impangatayanan mo, patutugon sin Allah, dilan kahanong sin Allah, impangatayan mo, yahdi kalba, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim, na in Allah subhanahu wa ta'ala, siyarain makaingat, siyarain sangat makaingat, haun-uno na kataan parakala. Sabab yan mga palangungan ko agama Islam. Tantuhon sing kita niyo. In Allahu Ta'ala asal kita niyo biyawaitaan. Sin in siya tukasun niya inipon. Parman sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tan tutukasunta kamo. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tan tutukasunta kamo. Hauno-uno na pagkaradyaan. Doon nakahakagutas. Doon nakahakabuka. Doon nakahakagutas. Doon nakaamuin hakakulang simpangalta iban sing kamiskin sin ikaw. Doon nakahanyawalihan amuin tukasong kausin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa doon nakahamanga panghiyanum. Away roon amuin gumawa. Panubo. Atawa kan mahalo. Amuin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampakitaian sin Allah subhanahu wa ta'ala wa basyiris sabirin. Na dia sin Allah magmakug-makuyag im mga sila amuin magsasabar. Awab nabi na sin nasabot takain na farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala tungbasan niya. Edi pahadun niya. Tungbasan niya im mga sila amuin nagsasabar. Karena niya. Tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na imahuli mga palanggungan ko haagama Islam. Bangso pama ing kita miyaling iban sin miyungsi iban sin nalawa in kasabarta pa Allah subhanahu wa ta'ala amo in mabugto in hulat hangad mo na tumtumun taim banda kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahih Muslim kaya baita. Riwayat din kan Abi Hurairah kiridaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bunal to din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan. Itnatani fin nasi huma bihi kufrun aw huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Magkulang maglabi in hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga maumaas palanggungan ko haagama Islam. Hati niya amuin dua parkala doon hamanu siya. Wang nila mahinang impakaradyaan ini mangdahi pa ikakufur kanila. Panagnaan at-ta'nu fil ansab aw at-ta'nu fin nasab. Amo imang gura-gura kau haliyuran sin tao hikaisa niya. Iwan sin wan niyahatu 'alal mayyit. In niyaha amo in raf'us saut bil baka. Amo na impag-asangan mo, pagtangisan mo in tao miyatay. Manunjuki sin nalawa in kasabar mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon sa niya mga palanggungan tahagama Islam magtangis kita bang sopa makita kya matayan. At tawakan peratongan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah. Sabab na amupa kaing kita ini. Walaupun in Rasul sallallahu alaihi wasallam ding mga sarayaw-rayaw manusia. Hawakto
nawapat in anak niya Ibrahim na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nangando-ngando rin sabing pangatayan niya sarta nakatangis. Nawayroon na salaan niya mga palangungan ko haaga ma-Islam im magtangis kita. Sa na impiyang langan sin syara, amo na im mabugto in kasabar mo. Amo in sa kaula-ula wayroon na pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ka umasang. Amo in bang ka umasang masabot. Masabot mo in taumiyatay in kalabyahan niya. Amoing kalabyahan niya, labay ding amoing pagsusun mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang may ta siya na miyatay. Amuin umiyan kaw. Nabang kaw yan amuin nalawa na, isyu na ba along imag napakaha mga anak mo ini, isyu na ba imaggastukan kuan matubay ni, la, bukom beto im Muslim. Maray hati ko kalupahan sim mga bangsa muslimin, mga palanggungan ko agama Islam, informan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Awayroon im mga miyamanaw rin di hagid lupaan ini. Wat malingkan im mga miyamanaw yan tiutupuran sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki pakanya-pakan. Minsan siya amin nawapat na bukon dito hato in rijiki niya. Sumagawa tumtumun sin kita im magdirihil rijiki amunain Allah subhanahu wa ta'ala. Na nalawa yadto. Paamoy mga sila nalawain hulat hangad fa Allah iban sin nabugto in kasabar hapakadaran sin Allah. Demikian hadits sin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, "Laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah." Long sin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bukon long niya ding kamo. At niya bukon ding hadan namo. Bukon ini pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang amuin paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah. Amuin pakadaran. Doon nakaimpakadaran. Kalaw ang pangalta. Doon nakaimpakadaran. Kaigan niya walihan. Amuin masuok papangatayan. Nalong sin Ibnu Mas'ud radhiyallahu laysa minna man daraba al-khudud. Amuin lubakon niya im mga pamayhuan niya. Manunjuki. Sindi niya matayma. Impakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mamungkaw. Intaod pa sim makawa. Iwan sin jumatu haparkala ini atawakan paratungan musibah. May ta ako pa innakananam simparkala bihaini. Napukumbiat to in panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi awla bukum biahad to in palangay sin bariman. Sabab in mga parkala yan pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang imamong ligaw kaw, ibutang mo yung mga lima mo, pamanga umo, manunjo kisin, di mo matay maimpakadaran sin Allah. Wasyakkal juyub. Iwan sin amo inlong sin Ibnu Abbas, giritun mo yung mga bulsa, singgamis badyo, ono-ono nakaamuin, amuin bulsa. Na manunjuki in hadith ini bukun sa jahadwa parkala ini. Saan na nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat sabab amuyad to ingka maumuhan jimajato hazaman nila. Arapon banglaw mo mga impagbagbag sim mga
kajinisan, impagsuntok sim mga lawang, pagbagbag sim mga baso, impagwala, ingkatan ini, hambok da imaksod niya bang tadungdungan. Di mo matay main musiba piaratong kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadaing hasababyan mga palanggungan ng agama Islam, inyari piyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno mapatot ha Muslim, magsabar siya hapakadaron sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab, may kita magsabar mga palanggungan ko ha agama Islam. Bang takarungan in hadith sin Anas radiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi asy-syarr, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith din kan Anas, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair." Apabila ingkabaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin hambuk ipon karayawan, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Na pasamutun sin Allah subhanahu wa ta'ala intatandasan kanya rindi pahadunya. Tukasun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamaksud o numay kita tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iba may ta nakaiyan in Allah in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ingkawaan sin Allah ta'ala amuin umawa karayawan niya haipon pauson niya in tatandasan kanya. Sabab tumtumun sin kita nyo mga palanggungan na agama Islam, imbar iman bang magkatukas sin Allah subhanahu wa ta'ala hikaisa. Pamasi amo impapason sin Allah ta'ala impardusahan na hinang niya panagnaan. Inhikamaruan niya bang masi-masi naman amuin tiatanda siya sin Allah ang panaubos na piapas kanya sin Allah ta'ala impardusahan niya na angkatun sin Allah ta'ala in darajat sin bar iman amet tuin sawab sin tukason siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, di inapasampayon haadlaw gana-gana bang aundo sa nahinang. Labi awla di na sa siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di pahadun niya, piyapas na kanya sin Allah ta'ala, impardusahan niya labay hatatandasan kanya. Wa idha arada bi'abdihi syarr, apabila isab na bang aong kawaan sin Allah ta'ala doon haipon niya on amuin kangian. Amsaka anhu bidhanbihi. Hati niya amuin paggangan sin Allah subhanahu wa ta'ala indusa niya doon kanya. Sahingga niya hipagbaka adlaw kana-kana. Apabila niya ipagbak in adlaw kana tanto hipagbak niya ra indusa nagkahinang niya. Nabang waktu hadun niya wala kaw si mabarha pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamusiba piaratong kay mo. Na tanto hipagbak mo rayan ha adlaw kana amo na yan inipaniksa kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu min dhan. Amo na yan, inipaniksa kay musin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana. Kana inkawajiban habang sa muslimin
Inka wajib ang kanila amuin magsabar hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na masusak kita bang kita amuin di na magkatanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na imakabuka dihaini amuin pagangan sin Allah ta'ala indo sa magkahinang mo ang pahipaniksa kay mo adlaw ka na kan. Kanay Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan. Inna idhamil jaza ma'a idhami al-bala. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridah wa man sakhita falahu as-sakht. Ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa una tod indeng ha mga salaggo-laggo amuin tutungbasan. Na amalaggo reisab in tutukasan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sabon na tod in Allah subhanahu wa ta'ala apabila siya mala sa hambuk ipon niya natan tutandasun inisin Allah subhanahu wa ta'ala tukasun inisin Allah subhanahu wa ta'ala. Afaman radiya falahu ridha. Apabila siya amuin laung tanag sabar hapiaratong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tatandasan iban sin musibah. Natanto inyari hipagbak niya raha adlaw gana injanji kanya sin Allah iban sin tungbas kanya. Na adapun bangkaw wala nakasabar anahinang sabab in musibah piaratong kay musin Allah yan amuin kaya pag maksiat mo kanya iban sin nabugto in hulat hangad mo kanya natanto hipagbak mo ray sa adlaw gana amo na in sabab hikapaniksa kay mo. Na mura-murahan mga sila amuin nagsabar daing sing kaangay apiaratong kanila musibah sin Allah tumtumon na to informan sin Allah subhanahu wa ta'ala inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Magkulang maglabi informan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal tuod Allahu ta'ala tungbasan niya raha adlaw yaon amunain adlaw gana adlaw akhirat tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga nagsasabar madto kaniya annahum humul faizun sa bunal tuod im mga silayan amuin dilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas sulga ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan mga palanggungan na muha kama Islam nagmumpaat in mani ti waktu iban sin patumtum haruman ini mura-murahan piagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salam kasila sa pamanga kamaumaasan iban sin kataw tay manghuran doon nakasuok iban sin nakalayo labay hatiranan ini na mura-murahan piagbarakat sin Allah ta'ala imaniyo tiyo waktu niyo mamaid na inhambok anak nyo ini labay kasi iban sin salam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.